Hola, buenos días, mi nombre es Ibercorp. Hola, buenos días, mi nombre es Filesa. Hola, buenos días, soy la corrupción. Hola, buenos días, mi nombre es Suzuki. Hola, buenos días, soy la PSV. Hola, buenos días, mi nombre es Mario Conde. En los bancos... Nema nikoga. I đaci pre 42 godine pa ovo nije normalno. I oni su dolazili na vreme. 24. aprila 1964. godine opštinskim rješenjem 6669 ova škola je osnovana. I tad su đaci dolazili na vreme, a oni gotovani ne mogu da dođu. I 80. godina, kad ih je bilo preko 2000, oni su mogli da dođu. A ovi 23 odeljenja sada ima 513 učenika, niko, samo ja. Stvarno strašno. Ja ustala u 5 ujutru, ove enciklopedije prelistala, spremila sam za fiziku i za sekciju nuklearne fizike. Oni ne mogu da ustanu, pa ni 5 do 7 do 7 u školi. Stvarno strašno. A, nikam. Tako i mi treba. Njima će kečeva. Sad, čekamo da se Zna li neko nešto o istoriji škole? Znam ja! Pa, naša škola je osnovna dan 24. aprila 1964. godine. I tada je nosila naziv druga osnovna. A onda je 4 godine kasnije, dakle 1968. godine, dobila naziv dr. Iva Rebar. Pa je 92. godine, te godine smo se i mi rađali, dobila ime Momčilo Anastasijević.
i nosi ga naravno do danas. Naša škola je takođe 80. godina bila škola koja je imala preko 2000 đaka i u svom sastavu 2 osmogodišnje škole u Vraćevšnici i Šilopaju i čak više četvorogodišnjih škola kao što su u Svračkovcima, izvinjavam se na lapsusu, Donjoj Vrbavi, Gornjoj Vrbavi, Donjoj Crnući, Bijelom Polju. Ima tu još, ne mogu baš sve da se setim. Ali vi ste veoma uspešna škola. Takođe sarađivali smo sa školama iz Hrvatske, Slovenije, pa ste škola iz Slove Gradice. Mislim da smo čak I bili uspešni na mnogim republičkim takmičenjima, iz tehničkog i srpskog. Alo, bre, Streboz, dosta više, pustajte vesti. Nije tačno, ne mogu sad vesti, još nisam završila. Snima se! Dobar dan. Dobro večer. Dobro večer, dragi gledalci. Gledate vesti osnovne škole Momčilo Anastasijević. Iz Gornjeg Milanovca. Iz Gornjeg Milanovca, da, iz Gornjeg Milanovca. We are now is going now. Idemo sad u sekciju engleskog jezika da vidimo šta se tamo radi. Ne znaš ni engleski. U našoj školi postoji dramska sekcija engleskog jezika. Učenici 4., 5. i 6. razreda uz veliku pomoć profesorke engleskog jezika Jelene Filipović pripremili su ni manje ni više nego pozorišnu predstavu Cinderella. Da bi se uverili kako su uspeli da urade predstavu na engleskom jeziku, svratili smo na jednu od mnogobrojnih proba. Ćao, hoćeš li nešto da mi ispričaš o predstavi, od kada je radite? Pa radimo je od, ne znam tačno od kada, ali se pripremamo već jedno 2-3 nedelje. Koliko vas radi u predstavi? Puno. Kako se osjećaš kao glavna uloga u predstavi? Pa super. Koliko si ti spremao dugo svoj kostim? Pa 4-5 dana. Jer bilo za tebe naporno? Pa ne baš. Oh, they are ugly. I don't want to be like them. I'm sorry. U kakvim uslovima radite predstavu? Hladni. Ali jeste strpljivi? Pa jesmo. Koliko dugo si ti radila svoj kostim? Pa negdje oko 2 nedelje, tako. Nije puno. A kako ti se sviđaju kostimi i ostali glumaca? Super su. Reci mi sad ti nešto saradnje između glumcima. Pa svi se dobro slažu, svi su super. Šta ti glumiš u ovoj predstavi? Ništa, na početku neki, tako. Pripremaš li ti svoj kostim? Da, pripremila sam ga već, ali hladno je, pa nije baš za kostim. Dobro, kako je, reci mi ti nešto saradnje između glumaca? Pa sve je u redu, oni su malo mlađi od nas, sve je u redu. Da. Jer bilo nekih nesuglasnica, jeste ih grdili? Jeste, puno. Jeste, ima kao i svugda. She's all alone, she's all alone, she's trapped in that kitchen. Glavni si lik, šta kažeš o svom partneru?
Pa ništa. Dobro glumi, lep je i tako. Ima lep kostim. Odlično. A hoćeš mi nešto reći, ti se sviđaju ostali kostimi? Pa da, mada neki ne, ali poprilično, da. Nemoj ti sad noć, nema potrebe da ti... Alo, nema pušenja. I bre, kakva je ovo televizija, ne mogu ni cigaretu da popušim kod čovjek. Šta ti treba bre to pušenje, doći će ti bre jednom u glavu. Nemoj ti mene da udaraš, jesi čuo? Aj ti si mi neki van sport, ideš trčiš po stadionu, trčiš u krug tamo kao ne... Slušaj, da vidimo sad šta naši misle o tome. Ajde, anketa, da vidimo. Mnogi dečaci i devojčice u našim godinama počinju da puše, pa da vidimo šta naši drugovi misle o tome. Ćao. Zdravo. Šta misliš o tome što mladi u našim godinama počinju da puše? Pa mislim da mišljenje mojih vršnjaka o tome varira, ali moj lični stav je da bi odrasli trebali više da upute decu u to da je pušenje zavisnost i da ne treba da uopšte da počinju sa tim jer je to bolest. Ćao. Šta misliš o tome što mladi u našim godinama počinju da puše? Pa očigledno to je veoma loše za njihove godine. Ruše sve zdravlje. Sport, samo sportu. U ovih godinama treba forsirati. Šta misliš o tome što mladi počinju da puše u našim godinama? Pa, pre svega mislim da je to jedna totalna glupost, jer mladi time samo truju sebe i u tome nema ništa dobro. Ćao, možeš da nam kažeš šta misliš o tome što mladi počinju da puše u našim godinama? Mislim da to šteti njihovom zdravlju. Ne bi trebalo da tako rano počinju da puše. Sad moja nagrada. Desrile, može 3 skleka za mene? Može. 1, 2, 3. A može jedan prijateljski intervju? Može. Pored mene se nalazi Đorđe Ristić, član odbojkaškog kluba Takovo. Da li je postojao poseban razlog zbog kojeg si počeo da se baviš odbojkom ili je to došlo čisto onako iz radoznalosti? Čisto iz radoznalosti jer gledao sam odbojku na TV-u i svidio mi se sport. Kako je to dalje išlo? Da li je tvoj trener od prvog dana kada si počeo da treniraš vidio tvoj talent ili je to došlo tek kasnije? To je došlo tek kasnije, zahvaljujući radu. Prvenstveno radu, znači. Pošto si dobar učenik, da li dolazi do nekih komplikacija sa učenjem? Ne, naravno da ne dolazi jer imam svoj plan treniranja i usklađeno vrijeme, tako da nikad nemam poteškoća pri tome. A da li postoji određeni cilj koji želiš da ostvariš ili će to doći spontano? Ne, nemam uopšte nikakve ciljeve u odbojci, sve ako doći će, znači spontano. Aha. A reci mi šta bi ti preporučio onima koji misle da imaju talenta za odboj? Pa talent nije sve u odbojci i u bilo kom drugom sportu jer 5% je talent, a sve ostalo je samo rad. I bili smo uspješni, na primjer, prošle godine su naše devojčice na fudbalskom takmičenju osvojile 2. mjesto na republičkom takmičenju. To je ono što bih ja rekla, u školi mislim da zaslužujem 5. Dosta ovoga. Juj, kako me nerviraš. I ovi naši su isti kod ti. Stigla mi poruka. Kažu neki hor u drugoj, kaže, ajde da vidimo šta se radi na tom horu. Ajde, da vidimo šta se radi na horu. U našoj školi postoji i muzička sekcija u okviru koja radi i hor koji vodi nastavnik muzičke kulture Miloš Živković. Osim klasičnih horskih kompozicija, hor naše škole izvodi mnogobrojne savremene kompozicije. Ćao, koliko dugo si član hora? Ne znam, znam da sam od početka godine
Jesam da sam malo izostajala u početku, ali sad u drugom polugodištu sam redovna. Iz kojih razloga si se priključio horu? Pa volim pevanje, najviše zbog nastavnika. Koje horske pesme najviše voliš? Pa sve volim. Pa ne znam, sve su mi dobro. I koje pesme po tvojom mišljenju bi trebala se ubace u repertoar hora, već nisu? Ne bi znala ti kažem. Iz kojih razloga si se baš priključila horu? Pa volim da pevam, a i zbog društva. Koje bi pesme po tvojom mišljenju trebalo da se ubace u repertoar hora, već nisu? Pa pesme sve koje su ubačene ja ih sve volim, ali bi valjalo još neke da se ubace što imaju, da nisu toliko teški da bi petaci mogli da ih savladaju, neke što imaju u muzičkim knjigama. I da li se spremate za neko takmičenje? Da, spremamo se za školsko takmičenje sa horom, idemo u Beograd, samo još tačno ne znamo kada. Matematika i fizika su izuzetno teški predmeti. Malo je učenika koji su talentovani za njih, ali u našoj školi ima takvih, kao na primjer Luka Mijajlović, učenik 7. razreda. Zdravo, Luka. Zdravo. Možda vam kažeš na kojim si sve takmičenjima bio i kakve si uspjehe ostvario? Pa bio sam na školskom takmičenju, tu sam osvojio prvo mjesto. Onda sam bio na opštinskom i tu sam isto prvo mjesto osvojio. Bio sam na okružnom takmičenju, tu sam drugo mjesto osvojio i onda sam na republičkom 90 neko mjesto osvojio, ne sjećam se tačno. A da bi usvojio znanje iz matematike, da li ti je neophodna pažnja na času ili to kasnije uspješ da nadoknadiš kod kuće? Pa naravno da mi je neophodna pažnja na času, ali deo onoga što znam uspio sam i kući da. A uzimaš li privatne časove kod nekog nastavnika? Ne treba privatne časove. Znači vežbaš sam kuće? Da. A koliko često vežbaš? Pa vežbam vikendom isključivo da bih preko sedmice imao vremena da druge predmete nadoknađujem. A pretpostavljam da si zaljubljen, pa da li ti to posjeća na bolji rad? Ljubav nikad ne povezujem sa školom. Hvala, Luka. Ovo je bio učenik 7. razreda koji se veoma dobro snalazi sa matematikom i fizikom. Đuj, kako te bre nije sramota da slušaš to? Daj mi vamo. I bre, sram te bilo, slušaš, kako te nije sramota pred ovolikim ljudima, dizelašijan, slušaš te narodnjake, taj šund. Ćuti rokeru bre, snosiš te iscepane jakne crno, mlatiš glavom, Metallica, samo strance bre neke slušaš. Aha, i ti tvoji dizelaši zavijaju kao vukovi. Sad ćemo da vidimo šta naši misle o tome. Ovog puta ja pobeđujem. Ajmo, anketa. Aha, pa vidjet ćeš. Na našoj muzičkoj sceni ima puno žanrova. Po našoj procjeni najslušaniji su rock and roll i turbo folk. Iz tog razloga sproveli smo anketu među učenicima naše škole da bismo vidjeli koji od ova dva žanra je omiljeniji. Pogledajte i sami odgovore. Zdravo. Ćao. Možda vam kažeš šta slušaš? Riblju čorbu. A zašto bi se prvo opredelio, rock and roll ili turbo folk? Za rock and roll. Ćao. Možeš ti vam kažeš šta slušaš, rock and roll ili turbo folk? Rock and roll. Hvala, ćao. Šta slušaš, rock and roll ili turbo folk? Rock and roll. Bravo. Zdravo. Vidim da voliš sport. Da. A slušaš muziku u slobodno vreme? Da. A šta slušaš, imaš da nam kažeš, rock and roll ili turbo folk? Zašto bi se prvo opredelila? Opredelila bih se za turbo folk. Bravo. Zdravo. Slušaš muziku u slobodno vreme? Slušam. A zašto bi se prvo opredelio, turbo folk ili rock and roll? Za rock and roll, ali folk je rock. Zdravo. Zdravo. Šta slušaš u slobodno vreme? Pa pretežno klasiku slušam. A pored klasike, na primjer, zašto bi se prvo opredelio, rock and roll ili turbo folk? Rock and roll, naravno. A sad moja nagrada.
Ko su ti bre ove kompletne dijabole? Kakve kompletne dijabole. Vidiš šta je muzika, a zato trebalo je sate i sate vremena da se to napravi. Iz koje su ti škole ovi? Kakve škole? Iz druge bre, kako iz čije škole. Momčo Anastasijević je bre zakon. Ajde vidimo sad kako oni rade to. Idemo u Crveni krst. Nalazimo se u prostorijama Crvenog krsta gdje članovi školskog orkestra vredno vežbaju izvođenje pojedinih kompozicija koje ćete imati priliku da čujete na novogodišnjoj proslavi. Za ovaj školski orkestar koji broji 13 đaka osnovne škole Momčilo Anastasijević odgovoran je nastavnik muzičke kulture Miloš Živković. Mi ćemo proviriti unutra i pokušati da vam dočaramo tu atmosferu. Ćao! Koliko dugo se već pripremate za ovaj nastup i možeš li nam malo bolje predstaviti jednu vašu probu orkestra? Spremamo se negdje od septembra, znači to je skoro od početka školske godine. Na probu dolazimo sa drugarima zajedno, ovdje druženje, vidite i sami kako je, i to je tako, sad je priprema za probu. Pored mnogobrojnih kompozicija koje su uvršćene u školski repertoar, saznala sam da svirate i ponešto od roka. Pa sviramo, ali ne sviramo svi, zato što ne možemo zbog instrumenta. Rock sviramo Aco, Andrija, Stefan i ja. Dobro, iz kojih razloga si ti prijavio da sviraš ovom orkestru? Zato što volim da sviram, volim muziku, pa i zainteresovalo me jer do sad nije bilo tako nešto u našoj školi. Dobro, hvala. Ja sam jedan briljantan đak. Učenik sam koji ima sve petice i razne vanškolske aktivnosti, kao što su sekcija biologije, hemije, matematike, srpskog jezika, likovna sekcija, istorijska, geografska, razne sekcije. Ajde, ne treba više osmaraš, puštajte već, ti već jedan puta. Ali ne može, još nisam pričala o nagradama, nagrade! Dragi gledalci, ovime odjavljamo naše vesti. I najvažnije je da je rezultat nerešen. Da. I ne zaboravite da slušate pravu muziku. Da se bavite sportom, a ne da pušite. Da. Znaš šta, mogao sam da te pobedim, samo da znaš. Da. Nažalost, došao je kraj ovoj našoj emisiji, ali bit će ih još. Da vidimo ko je učestvovao i pomagao u spremanju ove emisije. I još nešto, ima mnogo učenika koji su završili drugu osnovnu školu i postali posle toga poznati. Ne mogu da ih navodim, ima ih mnogo, ali znam ko će sigurno biti poznat. Kao na primjer Jovana. Glumela je štreberku, nije štreberka, samo to da kažem. Onda Danica i Milica sjajno su odradile reporterski posao. Mina isto je sjajno odradila svoj posao. Moj drug Dizela, brakac. I članovi najboljeg milanovačkog benda. Andrija, gdje ti je činela? Nemac, gitarista. Jajkula, basista. Nemac, zvao te Sletko kao. Hvala lepo. Doviđenja. Srbija do Tokija.
što ne mogu s tobom drugačije. I zato što nemamo kamo, što nemamo. I zato što nemamo love za skupe provode. Mi plešemo cijeli dan.